Jemi në Romë, Largo Teleze, via Prenestina, Largo Teleze. Ka marrë flak autobusi, e desha të dokumentoj këtë çfarë po ndodh. Dhe s'po ndryhim fare për ta shoh, domethënë, për ta shuar. Se do të kaloj semaforin se shik larg. Edhe do ta mbaj këtë video live. Semafori kuq. Se vana shtyp në i makinë. Që të mërsh me shifni atje. Vape madhe, temperaturët janë 20 gradë. Ka marrë flak në brapa. Shpesoj mos bëjt dëm me aty afër. Shumë të mërë. S'pet që ka me zjarin. Shifni që ndosë. S'po vepron asë një që të hedhin e që ujnë e gjë. Tymi masë. S'po afrojnë shumë sepse është tym toksik. Shifni që është shatë ty mjërësi, për që palati është afër. E të mërshme. Autobusi Romës atak. Ja këtu jemi në Largo Teleze, poshtë është Largo Preneste, via Prenestina, pra këtu kalojnë tramet. Dhe ka marrë flak autobusi. Shifni shatë ty me zi që del. është të mërë. Dhe s'po vinë zjarë fiksja. Mama mje që atymi. Dhe të mërshme. Po afrojemi qikva. Shpesojmë mos ndodhi një gjë. Se po bëjmë telekronistin. Këtu shifrin qatë bashkë. Mama mje të mërshme. Shifrin. Duhet vi zjarëfiksja urgjentisht, se këtu vërtet situata keqe shumë, mos do dhe me shpërthim dhe jam afër. Po largojmë pak për. Po largojmë se si dihet. Shifrin që bëhet. Ja, pra si janë rreziqet në për qytete, në për kudo i kemi. Shohim që të ndodhi. I tymi zi i keq. I dëndur, shumë i dëndur. Shtëpiat janë ngjitur fare aty. Nga autobusi 3 metra është dritarja. As 3, janë 2 metra e diçka. 2 metra e diçka. Po si ka mundësi që të pak të hedhin ujë? Nga drejtare, da kujtonat, s'veprojt fare. Kur ndodhin këto ish lihet digjet, basta me që. Thjesht merr flak edhe presim të të mbaroj digjet gjithi. Po e rrezikshme është se mund të shkojë te drejtaret, mund të digjen shpit. Se fryka dhe erë. Shifni çfarë bën, shifni. Që të mërshme. Shif që tymi zi të mërshme. Shif. Dhe ajo shtohet flaka. Rrezikojnë ato drejtare të vjen. Vetëm që se vinë direkt, vjen shpejt zjarëfiksja, ndryshe këtu me fjalë. Tramet vazhdojnë, si u s'ka ndodhur asgjë, po. Po të jo s'naluan. Jo e bëri fermatën. E bëri, ndalun njerëzit këtu, afër.
Si është e mund të smerën masën për para që kur ndojnë të gjëra. Që të ketë një fiksa, një gjë, kujton një mundësi për ta fiku, si afro apartamenteve, menoj kështu, si themi, menoj tubuj, menoj nga shtëpia, e fut të çezmat edhe mjafton dhe i tubë të mendoj për të flak që është aty dhe e fik. Ishtë vazhdon digjet. Varet tani se shbëhet edhe mbretësit autobusit, se me sa duket është plastik. Kjo digjet shu shifri qatë ty mizi është. Do të mbaj video në direkt dhe sa të fshi, dhe ndanoj. Kodjo në rane, që të mërshme shish bëtë. Se frynë dhe pak erë, shifri që një gjithë çuditshme. Shifë se sa po edhe po zjerohet faktisht. Sepse po avancon flaka për para. Ja. Në gjithë minuta zjarëfik se s'ka. Tani këta duhet emergjenca ja ka karabineria këtu. Emergjenca zjarëfik se do të vinë moment, do të vinë. Shisha bëhet më mashin. Po gjithë të minuta zjarëfik se s'duket. Këta duhet jenë gatshëm. Momentin që vinë lajmërimi të vrapojnë. S'po të gjojmë fare dhe tani, zhrumë zjarëfikse. Iq avancon ajo flaka. Dhe është më e madhe tani vatra. Po shkon po shëndrejt gjysmës, jo gjysmës është autobusi gjatë në të tëtë, që ato autobusat fizionomik të gjatë. Por dhe më thënë e rrezikshme kujton. Si është e mundur dhe së ndërhyjet, sikur me kova ujit edhe nga dritaret. Dhe kuptoj këtë gjë. Po lijet shut digjet. Asnjë pik ujit. Pak të hedhë që pik ujit, ta provosh. Isha si gjë. Ja shikni tani, po ndizet komplet tani. Shikni çfarë bëhet. Mamma mia. Të mërshme. Shumë të mërshme. Shif tani të filloj poshtë mos po plas në një. Duhet patur kujdes se mos ketë në shpërthim. Melja shjelën të njama për këna si sa. Se mund të ketë në shpërthim. Largohemi. E ardhë dhe vigjil urban. Zjarëfiksjes duket akoma. Ta erdhën këta që të bëjnë? Të vinë, po do të vinë zjarëfiksja urgentisht. Zjarëfiksjes duket. Ku është? Shëtë mërshme. Ja, pa mbyllin rrugët, këta. Vigjilet këto. O, vënda në mjë, kështë të të mamë të bërë. Mama mia. Pati një shpërthim edhe u tramën gjithë. U larguan pak. Nuk e di çfarë të vëshin bërë.
Kalojmë se për në thonë që t'ikim nga këtë vend, sot policia largoni. Ja të hapet semaforit, kalojmë t'ikim. Appena che c'è il semaforo rosso. Mamma mia, fillon shpërthimet. Ja. Shpërthimet. Po largojnë njerëz, e mbledh se janë grumbulluar shumë njerëz apo i largojnë njerëzit. Po largojnë njerëzit. Mamma mia, c'è po të bëhet. Mamma mia, che scandalo. Oh, mamma mia, oh. Qui adesso ci siamo, attenzione. Mamma mia. C'è commercio. Sì, eh? Guarda, mettiti qua. Bravo, meglio qui, bravo. Poi Davis, almeno ti copri. Ti copri, dici, perché non si sa mai, vengono... Esplode e vengono qui. Sì, quando mai? Non esplode, dici? No, ecco, già preso. Guarda, mamma mia. Ma che cazzo succede? Mamma mia, mamma. Comunque se fossero intervenuti subito. Ma perché non vengono i vigili? Ma i vigili perché non vengono? Guarda. No, vengo, ma... Sì, ma tantissimo però. Sì, bastavano 2 secchiate d'acqua che finiva. Ma perché non buttavano acqua anche dai balconi, dalle cose? Ma che cazzo fanno? No, adesso no, ma prima. Prima non era tutto questo casino. Non c'era. È un casino. Dove sei su Facebook? Stop ragazzi, stop, c'è Facebook. Sì. No. In diretta no. L'ho messo dall'inizio perché sono famoso, sono famoso. È documentato, diciamo, no? Perché però c'è anche una cosa che passano tutti questi minuti e non vengono i vigili di fuoco, ma come è possibile questa cosa? Vedi, perché purtroppo, vedi, guarda, vengono le guardie, poi sopra il cazzo le guardie. Ma che possono fare le guardie? Cazzate? No, perché le guardie devono bloccare tutta la strada. Non lo so, sì. Cioè, perché per spegnerlo non c'è, capito? Però all'inizio anche dai balconi se buttavi acqua con un tubo di acqua, con qualcosa, giuro che lo spegnevi. Ma non lo so che cazzo succede, capito? Guarda. Guarda, chissà adesso che esplodono pure. Sono le gomme che esplodono, non è che vengono qui, no. Che possono anche venire. Come vuoi di mandare? No. Vabbè, sono famoso. Mamma mia. Ma le sue me preso. Sì, è un casino, capito? Pure me fate il video bravo, così sono Che famoso. cavolo succede? Dove stai? In Albania mandi? No, sono albanese. Ah, stai in Albania? Sì, ma è diretto a Facebook, lo guardano tutti anche qui, non è che... ma poi, no! Poi dopo lo caricano su YouTube. Ah, bello, perfetto. Certo, lo carico, certo. Perfetto. Certo, guarda che casino, che schifo. Cosa guardo? Aspetta, vediamo un po' qui, che brutto spettacolo, non è spettacolo, è un brutto spettacolo. Sono venuti già i vigili? Eccoli, no, scusa, un'altra ambulanza. Ma l'ambulanza che serve? Per spegnere l'ambulanza? Aspetta, un po'. È un casino. No, vedi la polizia. Sì, la polizia, ma dove sono i vigili? Dove è per spegnerlo? Dove è per spegnerlo? Dove stanno? Cioè nessuno si è mosso, ma anche da dentro il palazzo, ti giuro, dei balconi, era vicinissimo ai balconi, potevi fare qualcosa. Adesso la polizia deve piare, tutta la gente del palazzo la mandare via. Sì, ma lì rischia il palazzo, guarda che schifo che è, guarda. E come fai a mandarli via la polizia? Guarda. Eccoli. Ecco, stanno venendo adesso. Sì, ma è una botte. Sì, ma che fanno adesso? L'importante è che non prendano fuoco il palazzo, capito? No, adesso il problema succederà che tutto questo nero è nato sui palazzi, ma questo... Sì, certo. Eccoli. Sì, ecco, ma io voglio vedere poi il tempo quando ci hanno messo,
Perché c'è registrato questo. Cioè che tu vieni fra mezz'ora, allora che emergenza è, scusa? Niente. È emergenza che ci metti mezz'ora. Prendi che mi poteva la taglia. Così è meglio. Vediamo che mettiamo Alessio. Mamma mia. Batteria, diamo Che casino. Mamma mia, mamma mia. Documentando un po'. Videochiamata, videochiamata, casino, fammi che videochiamata. casino. Ha preso fuochi fuori un bus. Mamma mia, guarda, oh, scusami te. Guarda qui sopra, guarda che fumo qui sopra, guarda. Che casino che è successo. Che chiacchiere invece? Non gli funziona là. Mamma mia, ma che casino. Guarda, mamma mia. Incredibile, stanno esplodendo pure. Mamma mia. Ma dove sono le pompe? Ma una cosa incredibile. Incredibile, giuro. L'auto da fuoco è quello che mi dice Incredibile, giuro, incredibile. Guarda, è come una guerra. Mamma mia, io mai ho visto un incendio così. Non l'ho mai visto così, no? Così, almeno qui nel quartiere nostro. Non l'ho mai visto. Una cosa incredibile. Vabbè, adesso forse lo spengono. E prendió la jato. Ecco, ha preso fuoco là sopra, hai visto? Ha preso il balcone fuoco. Sì, sì. Ma pure... Mamma mia. È una guerra, ti giuro una guerra. Loro devono buttare sul balcone. Se quanto piano? Guarda, intanto era leggerissimo. Ma loro potevano spegnere all'inizio, ma dal balcone potevano spegnere con un tubo di acqua, con qualcosa. Guarda che schifo che è adesso. Guarda, Mamma mia. Ma dal balcone potevano. Bisogna vedere se non scoppia qualche appartamento. Poi c'è il gas, c'è cosa. Sì, ma c'è anche sopra. Una cosa incredibile, una cosa incredibile. Mamma mia. Una cosa incredibile, giuro. Mamma mia, è una schifo proprio. Attenzione che qui ci siamo. Questa è una guerra, ti giuro. Mamma mia. Mamma mia. Troppo casino, ti giuro. Che schifo. Mamma mia, no. Una cosa incredibile, giuro. Uno schifo, guarda. Mamma mia, andiamo per lontano che largovi mi pazzi, tam je šprtin, še tmršme.
Sì, sì, su YouTube. Come ci Su YouTube. Il nome? Il mio nome è Vladimir. Ti Vladimir. ricordi come Putin? Vladimir. Vladimir Costuri il cognome, se riesci a ricordarlo. Costuri. Costuri, sì. Il nome poi ricorda Putin, quindi. Però il cognome è Costuri, sì, Vladimir Costuri, sì. Così vado su YouTube. Va bene, va bene. Grazie. Va bene. Casino, casino. Mamma mia. S'kam parkur në lagjen time këtë gjë që po sot. Që mund të ishte fikur fillim që nga balkonat. Këtu them që shqiptarët janë çik më mirë se sa këta. Sepse kur ka ndodhur në Shqipëri janë mobilizuar njerëzit me vetë me fjallë, aty po të kishin një tub me ujë, atëherë kur filloj e kishin fikur me një tub me ujë në fillim. Kur s'kishte marrë, pa tani është normale që zjarri mori fuqit madhe. Shive qarë bëhet edhe. Shpëtrin goma të ofte. Mamma mia, qatë tymi. Edhe në mbyti. Largojmë se në mbyti tymi. U zu djeli. Scrivi, Vladimir. Con V, aspetta lo scrivo io, aspetta. Aspetta. Vaffanculo, aspetta. Prendilo un po', prendilo. Vladimir. Ecco, ce l'hai lì. Vladimir Costuri, va bene? Grazie. Ok. Grazie, molto bene. Va bene, prego. Su YouTube? Sì. Lo carico subito. Sì, vado adesso subito lo carico. Così si chiama su YouTube? Sì, su quello. E ci metti il segno video? Sì, certo. Sì, incendio proprio metto l'indirizzo dove succede. Ah, il lago Telese. Sì, Largo Telese, prendi il Largo Telese. Ok, grazie. Prego. Quindi siamo in via Prenestina, Largo Telese. Via Prenestina, Largo Telese, vicino alla ferramenta, cioè a destra andando fuori Roma. Direzione fuori Roma a destra. Proprio a Largo Telese. Tipo 10 metri dal Largo Telese. In via Prenestina. È un disastro, è un casino.
poi danneggiato poi il palazzo là sopra, si doveva intervenire prima, è inutile dire, cioè, praticamente sono venuti in ritardo, se polizie e vigili sono venuti prima e carabinieri, però che serve? Ma poteva essere spento dai balconi, anche dalla gente semplice, cioè qui si vede che c'è l'indifferenza, cioè la gente è un po' moscia. Secondo me se succedeva in Albania questa cosa l'avrebbero già spento all'inizio dai balconi, cioè subito si sarebbero mobilitati, anche si buttavano secchi dai balconi di acqua all'inizio, perché quell'inizio è durato tanto, è durato tipo 10 minuti che poteva essere, era spegnibile, si poteva spegnere. Cioè tipo 10 minuti hanno avuto 10 minuti di tempo, basta che buttavano qualche metro cubo d'acqua e si spegneva all'inizio, qualche metro cubo serviva. E quindi vabbè, questa è la storia, adesso è finita, quindi pure io mi fermo, non c'ho niente più adesso da documentare, che adesso è finita. E fortunatamente però sono danneggiati un po' di appartamenti là nel palazzo là, e quindi questa è la situazione brutta proprio, che secondo me era evitabile, bastava qualche albanese, per dire, lo dico metaforicamente, lo dico in modo metaforico, qualche albanese del tempo di prima, che intervengono subito, non gli frega che succede, cioè hanno il coraggio di fare qualcosa, invece qui tutti guardano e nessuno si muove, cioè dai balconi vicini si poteva evitare tutto questo casino, ma dalla stessa gente, acqua c'è nei rubinetti, scusa, e invece questo brutto spettacolo abbiamo visto qui in Largo Telese, via Prenestina, e quindi vabbè, adesso lo finisco, lo chiudo il video perché intanto la situazione si è messa a posto, adesso si vede, c'è anche una telefonata.